Te ka meurin kai sa mga itarana pante ngapo ngayo. Ni mga tauroi na nun te wiki apanin na iyo na nakairiri te atua. Ipukin te kongora ay te akani pupuki. E ka taurawa ki ayo. Ipukin nongoram mante kare sandai taki. Yoni Kiribati. Sipangan te po ngayo. E ka ngai te akana. Pon na iyaron te anian ana bepaide te atua. Hangai kuri ni kamimi ayo. Pon na iyaron te anian ana bepaide te atua. Yoane te makoro wapui. Ki boy ka te puira na kon wapui matenua. E warere ke te tai. Kare ke antai ni pon ware ka te rongorong. Na ayo te akani ki boy ka te pui me wanua ruaiwa. E nako me ari te maketaran tuangi ana riri yo e taku. Yesa nora te uea. Haya kosi pei ke atungi na koina. Hanke a tairi kin te pongi na pari. Iki a potaki ai ana riri. Haya roko Yesu. Haya te ipua koia. Pona yaron te anian na napapaire te atua. Kamata te anian ni pare kam kakang anian. Iruru naki na yaron na sinoria. Ana rona kokona ni kuosa ki ni yetarapata na te wana imuin te wana. Nakanga yan ng kande tani na ron na napapaire te atua. Aki ata pe ni kosuta ki na non te meu. Te wana imuin te wana imuin te wana. E tape ni karakina aroni Yesu yoane. Ke tape ni kosa na ko yana riri. Ya ki kina Yesu Maria te maketara. Na imina. Ai tua na koina kana ko pa na tua ngia na riri. Ya ki wa ko ni kosa Yesu na ko yante tai ya wa ko. Na ya tape ni kosa sa na ko ya tautana. Imuin tautana. Na yoron tiania na itekin. Nitokin torongorong. Ai ko sa ro Yesu na ko yana riri na natakan na noang. Te rongorongo ai e tape ni koasota ki tauana imuin tauana ki tautana imuin tautana. E tape ni tapani ni kaiarona. Ondo kon dia tatana. Nakakongorana. E arang kai e karawa i o te atua. Puni ka tiri-tirian to kua wai e kakawaki. Pai e ki i koasi te atua si ntokin te karaki. Awai ngai anap. Na e puni koasa na koira te atua mani moon te karaki. Ni karokoa pun tokin te karaki. E nanona, pondora ngai nairi nanon te meu, nta ina ko, inanon te mananga. Ang kanaro na parora te atua. Ai etape ni ko ta na kanta ni na ko ira te tai towana me towana. Tirangkan ni asina ro me yei. Ana no kokoraki, yei. Akan ni spangan te po ngayo. Sinabusia te atua pai ena te meto andonira, ni ka korakoraira, ani ka te meto ira. Satataro. Korapa te atua, nkai ko kosiko, paponda tua ni nkwana no angkwe. Atuan te ponga ingkwe. Atuan te ngapo. Kapara yere puri bukin da rombera nampe paire, ona no kukorakira. Pukira pasna kinaro nampe paire, te ponga koraki. Amen te matoa, no ni makiniko. Kairiran te ponga yu, pasina kinako. Sina nori ang papairi ipukin ni meura ika sirie ni meu ya yo ni koroi ipukin ni kosutan nam kanta ni ngandara tapo ni makuri on tapo na ko ina non te meu te pongai kakapayaira kapara yara pure hapu simaira kaya kaidang kai sina ko nara ni Yesu ayara uea ora sakaneu amen.